muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien nanjye meze neza ndashima Imana nkuko mubibona naje nigize igikiri cya hatari uyu munsi urumva nigize igikiri ngiye muri gym urumva n'ubwa mbere mu mateka yanjye ngiye muri gym uribaza nkora udusiporo nyine dutandukanye dusanzwe ariko gym yo n'ubwa mbere ngiye kwikora so navuze tujyane ngende mbereke hari abantu benshi baba batarayigeramo nkanjye ndimo ndacungana na elevator baba batarayigeramo bikaba byabafasha kandi mu by'ukuri siporo ni ingenzi. Coach. Yes. C'est comment? Karibu. Merci beaucoup. Vite. Uje muri gahunda ariko tubanza twumvikana ikintu kimwe. Nkundangiza kuko n'ubwa mbere ngewe narabikubwiye. Tugiye gutangira irimo nice to meet you. Utwo gutangiza duke. Okay. None se nkanjye nyine udasanzwe gukora sport, sibyo? Ntago biri buze kujyayo ingaruka cyangwa ibiki? Ingaruka ikintu banza kugira ndabanza nguhe nka introduction. Ntago ari ya sport itafu. Ni sport ituma ubanza nyine umubiri ukabanza ukakira kumva ubuhinduriye umubiri. Ikintu cyose uhinduriye umubiri ari gishya kigutera akantu nyine kukubanza wumva ubwoba ariko ushobora kumvamo akanoze akantu kagaseseme wumvamo ariko ntugire ikibazo ntacyo gukarana ako ngiye nakubwiye ko nkora udusiporo mu rugo sinari kubwira ariko buriya ntibihaha buri gihe iyo gikora iyo gipusa ari bishyashya kigutera noze okay noze kaba yatuma ugira ako kantu nyine umva gasereri agaki ariko ntibigutera ubwoba nese ubundi akamaro ka siporo ni akahe siporo ituma siporo birimo ibyiciro byinshi siporo icyambere hari abayikunze kuko ashaka gukora body ashaka gukora nyine tuzakora n'ibyanyashe hakabaho n'indi abantu baje kuba nyine aje kugabanya stress kubura siporo iri mu bintu byinshi igabanya na stress yes stress kuba hari urabona ibibazo tusigaye duhura nabyo bitewe n'imirire imibereho ya buri munsi tubamo so ugasanga siporo imera nkaho ikupustinze rero ngiye siporo nyibara nka control technique ku muntu mu buzima bwa buri munsi so rero iragufasha cyane kandi ukumva unamerewe neza none ikanaguha hope ukumva ko bishoboka yes na confidence burya iriyongera wowe icyo ari cyo cya mbere ngomba gukora confidence kuko buriya bubabare ugira muri siporo iyo ubasha kubwihanganira burya nta na kimwe cyakugora mu buzima ibintu byose wumva ari yego birangora ariko tomorrow nzi ko ari nzakomeza nkanjye urumva gerewe ko ndiyemera ngo nzi kurinda ibiro byanjye urumva nkabigenderaho gutyo nkanga gukora siporo sibyo naho bihuriye nta hantu bihuriye no kugabanya ibiro unanutse uri hasi unanuka urumva umubiri abantu ukuntu tuvuka twese burya turi inyamaswa ariko twebwe abantu icyo duhuriye dutandukanye n'inyamaswa nuko twe Imana yaduhaye ubwenge iduha gukoresha twe twakreye ibintu bitworohereza ubuzima imodoka igare nta kugenda nta guhiga bikibaho ariko abantu bacyumva niyo mpamvu umuntu wo mu giturage no i Kigali bitandukanye bataba bameze kimwe umuntu w'igiturage arajya kuvoma azamuke hejuru buri munsi agenda n'amaguru ariko wowe ushobora maze nk'ukwezi ntaragenza ibyumweru bitatu kwezi utari wagenda uhora wicaye sibaze rero n'uyikora muri biro ni chat gusa uhaguruka kujya mu modoka uri kuri clavier wabyuka ugaca ukigendera ni the boss urugendo no kuva mu modoka winjira mu biro uva mu modoka winjira mu rugo urumva rero icyo kibazo ariko uko iyo iminsi igenda iza mbona abaturarwanda bari kugenda bamenya tutureke n'abaturarwanda isi yose ubona abantu batangiye gusobanukirwa ko siporo ari ikintu cyiza cyabafasha kandi noneho n'ikintu tugomba gushyiramo imbaraga n'imirire yacu yarahindutse so rero numva nicyo kintu buriya cyane turya bitari hafi dupfira mu byo dushyira mu kanwa burya diet
ku bijyanye n'imirire bishobora gutwara nka 60%. nkawe wenda nk'abantu bereye coach ubafasha no kumenya na diet bakoresha urumva bitewe na target dufitanye n'iki so na nutrition ushobora kwishyiraho na diet nayo dushyira kugira ngo ya target tuyigereho. Urumva ushobora kuza muri gym ariko ibyo ushyiramo ni byinshi kurusha ibyo usohora. Ugasanga umuntu amaze igihe kimeze ababwira njyemba amaze umwaka ko hari ibyanze kugenda ukabona rikada kubera iki hari ikintu atajya reka. Rero habamo ikintu cyo kwihangana ukemera ukavuga no njye mbivuyemo icyo nshaka ngiye gukora body. Kuko umuntu agenda akura uko umuntu agenda akura niko agenda agira challenge ya life abamo. Noneho ikagenda buri ndwara rega ntabwo iza ku kanya ngo gukubita bigenda byiyongera umunsi burya ni process kubera cya gifu hari ikintu nyuma bikabasti ugasanga usigaye urwara igifu kandi hari aho wari Okay, twagereka tubanza dutange yitwa coach Aime na nubwo twamuvuze amazina yanjye yitwa Shema Aime nkaba nkorera muri Fitflex anakorera no muri Fitness Palace. Okay, gym ebyiri ariko head naha Fitflex iba Kicukiro muri Silver Back Mall hano muri Sonati. Ako ushobora no kugira gucoachinga umuntu personally atarenze azahanga nkoresha ubwoko bwa cardio ku bantu benshi kuko nk'ubu ngira class y'abantu barenga 100 iyo ngiye kujoyininga so akabaho n'abantu nkoresha za person mfasha ku giti cyabo bitewe na target dufitanye kuko akenshi abantu benshi baha cardio and workout. So urumva nka kuwa mbere kuwa kabiri nayise detox. Detox ku detoxinga banyweye ariko kuwa mbere kuwa kabiri niho twongera tukagaruka muri ya gahunda yacu tukakuramo ibintu byose twashyizemo noneho kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu tukongeraho maso kugira ngo ya body bamwe bashaka kote zose nanyashe byose bize nuko bimeze ariko nk'umuntu ushaka nyine personal trainer cyangwa personal ukuntu yakujoyininga hari nk'umuntu ushaka kuza kubibona akabyifuza uwabishobora nta kibazo Instagram contact hano muri Fitflex guhera saa 12 z'igitondo nkageza saa 3. Okay. Urumva ngira amasaha harimo bamwe baza mu gito saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 mba mfunze noneho nkajya gufasha n'abandi bakinaga kuko ubu kibagaga naho ni saa 4 saa 5 saa 6 gutyo n'igice mfunze nanjye ubwo ukajya kuruhuka kuko niwaribamo nanjye izo mbaraga sinazi oya nta kibazo aho gushaka nyine bazajya bakujoyininga Fitflex cyangwa Fitness Palace. Okay, nta kibazo twagiye thank you so much twagiye umva ngewe ubu ngubu nduwawe so exercise ya mbere karoroshye cyane oya uragiye 1 jumping jacks twagiye yes 1 2 20 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax aho ni warm up turacyari muri warm up yego yes ndagowe iyi gufasha urumva irimo full body so imera nkaho ari hasi ari hejuru maguru hano wumva ko uri gukoresha umubiri twagiye second aka kabiri let's go nongera nanone bino yes turuzuza 60 twagiye come on 20 turayirangije 1 come on 2 3 4 5 6 7 8 9 come on 10 more 1 let's go 2 3 4 5 come on 6 7 8 9 10 relax easy biraza come on twari turi kwa warm up kugira ngo umubiri wonye mbega warm up ubu niba ari warm up ibindi bimeze bite ni warm up tugi turoroshye come on 5
4, 3, 2, 1. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, let's go. 2, no give up. 3, 4, come on. 5, focus. Focus, 5 more, come on. 6, 7, come on. 8, 9, 10. Good job. Hey, you need round there. Turakarangije. So, iya kabiri rero. Turi hano. Urabona izi kona. So, turaza 1. Come on. 2. Uze hano, okay? Push. Down. Hasi. Ujye hasi, okay? Wongere uhaguruke. 1. 2. Okay? Ni pa. Ukaza hano, okay? Ukajya hasi, ukongera ugahaguruka. Okay? Inshuro 5. Twagiye. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Come on. 1. Push. Come on. Imbere. Let's go. Back. Hasi. Hasi ku butaka. Haguruka. Wake up. Come on. Speed. Come on. Again. Twagiye ni rimwe. Let's go. 2. Come on. Nice. Hasi. Nice. Come on. Iyo ni kabiri. Come on. Number 3. Push. Twagiye. 3. OK? Vas-y, 4. Oh. Nice, come on. Push, down. Nice, come on. Nice, come on. Last one, come on. Whoa, come on. Back. Nice. Whoa. Yes. Napfuye. Nase umunkora iki? Ko niyemera ngo ndakora mu rugo. Napfuye. Oya exercise rega burya umuntu aribabarira. Yewe. Uribabarira cyane. Kandi ngo nkora ama squat nkora ibiki? Shama yambwiye ndagwa muri ino gym none ngiye kugwa. Yambwiye ngo ndagwamo. Ngwaye umunota break yo kuruhuka. Okay, kambanze ngutuze. Nywa amazi. We. Bravo. Vitesse. Merci. Okay. Aka turagashyiraho hano. Down. Okay. Turagira for kuri iyi ntuza ye. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Easy. Ko tunaremereza none agaru udupapuro. 2 kilo. Ubwo ni ibiro bine nteruye. Biroroshye. Come on. Ezaya ntuzamura. Yes, just in. Okay. 5. Shiraho ikirenge. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Come on. 1, 2, 3, 4. Speed. 5. Gendera rimwe. 6. Come on. 7. No, just them. Ntibitekereze. Come on. Ritme. Oh yeah, ritme birajyana. Look. 1, 2, 3. Biroroshye. Come on. Push. Zamura rimwe. Yes. 2. Bijyanire rimwe. Come on. Yes. 3. Oh yeah. Look. Biroroshye. You get? So ufata gutya. 1, 2, 3,
ukuntu wagira ngo biroroshye uri kubikora iroroshye kamwe twagiye easy bigendane wowe komeza amaboko yawe gusa ujyane gutya bigiye yes 1 2 nice 3 4 come on 5 6 7 8 9 come on 10 1 2 3 4 come on 5 6 7 8 9 10 good job easy urumva ko tutoroshye yewe hano twatangiriye mu tuntu tutoroshye nta naho turageza uya n'udutuma gusa igiha tugifungura gake gake ndapfuye nta kintu nk'agasereri ntangiye kukumva urakumva ka vertige vertige ni gutera ubwoba ni abantu bose bibabaho ntabwo ari we wenyine come on second ngiye gusubiramo bino aka kabiri come on turuzuza 20 nizajya none ndapfire turuzuza twagiye come on Five, 4, 3, 2, 1. Come on, 1. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on. 10 more. 1. Push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Iruhuka. 1 minute. utuse umuntu mu rugo yatwikoresha uratwikoresha wenda ari nk'umuntu uri kubireba agashaka kubyiga cyane burya mu rugo nabyo bisaba nyine ntabwo biba byoroshye buriya ni umuntu nawe umuntu aribeshyera urumva uribabarira ukihaye eskize ko ntaribi reka ndekera aho turahagije niyo wihaye eskize ziba ziri ari nyinshi twaye akandi naka ni kuri aka kuba urabona gutya kameze ige aka aha gutya so uhagarara gutya pa 1 pa 2 pa 3 pa 4 easy none se ko nazanye ibinya mu maguru mu birenge ihangane biraza okay kanihanagure ongera ukanyereke full body okay 10 5 4 3 2 1 come on come on 1 2 gatatu come on 4 let's go come on come on 5 twagiye nanone twagiye 10 6 twagiye come on 7 come on don't give up come on 8 let's go 9 come on 10 last one nice good job wa mugongo urarangiye
wumva gute ni sawa ni sawa ni sawa igihaha urumva ko kiri kubuje urumva ngewe excuse nyinshi ntanga nuko ndi umwasmatike ndatangira excuse n'ibiki kandi ubundi biri conseil ku asmatike abantu bafite asma gukora siporo cyane iragufasha okay bityo uhumeka ntabwo biba bicyongera kukugora buriya benshi usanga bibagora kuko urumva ntabwo igihaha cye kiba gikora usanga umubiri uhora uryana ariko iyo ubuje ugira iki no guhumeka sonozi irakorohera nese undi bubyantwara igihe kingana iki kujya aho nyine umubiri wanjye umenyere fresh urumva ushobora gukora rutine nk'iy'amezi 6 byibura byagufa kurumva amezi 6 ukora buri munsi yes byibura niyo wafata iminsi 4 mu cyumweru urumva nakamenyero ubundi ugitangira uba ugomba gukora ku wa mbere kuza ku wa gatanu byibura kugira ngo ari bwa bubabare ari bwa bwoba ugirira siporo utangira no kubikunda n'icyizere kikuzamo kumva yuko exercice yose coach yaguha irakorohera aho gutangira no kumubwira coach usiga unca amazi ibiro bibiri keza na 7 utera byinshi atera bingaye bino oya biterwa na capacity yawe utera bingaye oya ngewe se biterwa na siporo ngiyemo ko buriya biterwa na siporo ugiye gukora hari ubwo bwa siporo ushobora gukora gutakoresha ibiro 30 bya bindi bashyiraho ntuze ushyiraho kuri tipu oya hariya biterwa nkanjye ngewe ntabwo ndi umu bodybuilder ngo ndajya guterura ibiro 200 ariko ku kijyanye na cardio and workouts nkoresha ibiro biri nomo kuko erega buriya abenshi bibeja ko guterura byinshi aribwo umuntu ariho winjiza birenze oya ushobora no guterura ibiro bike ariko ukabikora inshuro nyinshi kandi ubona income imeze neza ariko biterwa n'umuntu buryo uko abateye n'icyo ashaka kuko hari n'aba bodybuilder nyine abashaka gushyira ukabona afite 150 arasunika kabisa ariko ku muntu bitewe n'imyaka ye n'uburyo yagiye akoramo siporo burya ngiye ku giti cyanjye nko konseya niyo siporo zigezweho cardio and workout nayo ubongeraho izi mazi niba wakoreshaga 2 ejo tuzakoresha 3 ejo 5 ugenda uzamura urwego ejo 10 ejo 15 bitewe nuko cardio ni nk'ibi ngibi ndabanje yes harimo ga cardio ayo ni cardio karakomeye kandi ubona ko akantu koroshye iyi twayita ni cardio hit kuko urabona ukoze iminota 15 none reba ukuntu baje ni 15 mu nkoza yonyine nta nubwo yitwayire kuko nk'ubu cardio iri serious ntabwo warenza 30 ayo nakugira exercice nk'eshatu oya ntabwo exercice nk'eshatu ariko ukazikora 3 times uva mu yindi so ugasanga ntabwo urengeje nize 3 gusa twararangiza turekeye hano zirangiza wanteguriye twagiye nimwe hasigaye kamwe kamwe ubu nagize mushyiramo imiyaga birarangiye dora kandi kamwe gusa aka niko kagiye gukorera umuntu yewe ubwo niko kayibundagize yewe karoroshye inshuro zingahe 10 karoroshye ibintu byose birimo kumanuka yaba ari danje no kugira ngo baje nika twagiye ongera ukanyereke so ushobora guhera hano okay kore buhoro niwihute ndahera yes twagiye ko mbyibagiye fata fata neza manuka kwa kundi yes zamuka tuzamuka yimwe nirimo twagiye kabiri nice twagiye gatatu come on yes kane come on nice
5. Come on. Yes. Gatandatu. Come on. Karindwi. Umunani. Let's go. Come on. 2 more. 2 more. Come on. Icyenda. Nice. Come on. Last one. Last one. Last one. Come on. Come on. Come on. Akanyuma. Akanyuma. Come on. Push. Yes. Nice. Good job. Easy. Ndapfuye we. Urumva kataryoshye? Mama Rami, urumva kataryoshye? Ako nzakomeza. Nzakomeza aho yabizahita. Ahubwo uri umuhanga. Wowe ndakwemeye. Wowe uri umuhanga ndakwemeye. Uragerageza kabisa. Umunsi wa mbere. Umva nkubwire. Aba mama ni bashaka baze gukora siporo. Sibyo? Rega siporo gusubizamo ubuzima. Atari no kuba umuntu arashaka guta ibiro gusa. Oya, ni ubuzima urumva uba active. Bya bindi bya kera twakuze nzanira. Buriya ubunebwe, sibyo? Oya, uko wicaye ugahaguruka ukicara uri gukora. Uzi ikintu cya mbere niba nicaye gutya nkazana ikintu hano mu kanya nkazana aha nkongera nkagaruka nkicara. Iyo uko kuntu buja cyane nabyo biragufasha, ariko bimwe wicara amasaha 2 isaha ebyiri uriyicariye gutya burya ntabwo bibaho. Uzi ikintu cya mbere cyatumye nshaka gukora siporo nuko kuntu nsigaye nanirwa vuba. Yes. Akantu kose nkoze nkahita nanirwa. Aho rero uba ufite ikibazo. Uba ufite ikibazo cyane. Niba utakurumva akenshi murirwa mu modoka. Ntushobora no gufata umwanya ngo mve hano njye kugura ikintu runaka afate n'amaguru bigaruke. Reka da. Reka. Oya, n'imodoka yawe idahari ubwo nuguhamagaza akamoto akagusanga ku muhanda. Urumva turi ubuzima isi tugezemo iri kutworohereza ubuzima. Ariko ukomereje kuri iyo ritme wazanarwa. Ni ikibazo ni uri kubona nyine ikintu cya obesite ku isi kihari. None urabona no twebwe n'ibibazo bitangiye kuza muri Afurika. Kandi undi twe ntabwo twagiraga. Ntabwo muri Afurika ikintu cya obesite ntabwo ubundi umuntu aba muri obese gute muri Afurika. Ahantu ushobora kugenda n'amaguru hari imisozi hari ibyo. Turacyafite n'ibiryo byiza bikeya biracyahari bikeya. Kandi uracyabuja uracyarikumva. Ubu ni ikintu gihari ibiryo biri kuza hano bya bindi by'abantu b'abasirimu uri kurya KFC uri kugira junk food urumva ni ikintu ntabwo wabirya buri munsi wicaye. Niyo mpamvu ubona biriya bihugu byateye imbere haba hari ikintu cya obesite kuko ibintu byose ubona ari artificial. Ntabwo ubona nta mboga ziri fresh, nta mbuto, nta ki. Hari avoka ibihenda. Wapfa ukabona akavoka. Ntabwo mujye mwereza abavandimwe banyu babahanze. Utuvoka, utuneke twakamara. Yes, cyane. Ako rero mfite ibintuze ibinya mu birenge. Ibinya mu birenge. Uri kubabara? Oya naho ndi kubabara mfite ibinya. Ibinya? Ahubwo reka ubu ndumva twarekeraho none nkagufasha stretching. Ugiye gukora. Okay? None wiryama gutya. Nkwereke. So iyi tugiye gukora. Ubu tugiye gukora iyo bita mobility. Mobility. Ona nkiyi iragufasha. Urabona gutya nyamagaza. So niyi hamstring. No kugira ngo tugorore. Ihangane ntugire ubwoba. Yes, 1 2 3 4 and 5. Okay? None ukajya hano. One, 2. Urahumva? Yes. Twagiye aho. Nice. Hindura kandi kaguru. Rambura. Come on. Nice. Come on. 1 2 3
and 4. Yes. 1, 2, 3. Nice. Noneho tukajya he, urabyumva ukuntu uruhuka. Hina gutya. Ushyira hano, okay? Nice. Ubu uri goroha wa mugongo hasi. Nice. Noneho umereza amaguru yawe. Yes. Nice. Yes, come on. Noneho hindukira uryamisha inda. Ryamisha inda. Urambura amaboko. Okay. Nice. Biroroshye, iragufasha. Nice. Biravuga, okay? Nice. Noneho urashyira rambura. Gumaho. Wakumvise? Karavuze twagiye. Twagiye. Aha. Noneho ryama ubike inda. Nice. Iyi. Wabyumvise? Yes. Nice. Shira. Shira. Yes. No, hina. Zamuka nk'upfukama. Pfukama. Rambura amaboko. Rambura. None umanura ikibuno hasi. Hasi. Shyira hasi. Ryama. Yes. Come on. Yes. Yes. Nice. Ngaho haguruka wumve. Haguruka. Wumva gute? Bya binya birashize. Byose birashize. Witumererwa neza. Urumva wanasubiramo. Twabishize byenya byo mubiri. Mu mugongo wumva. Wumva utagororotse. Burya ubundi mu cyumweru umuntu abagomba gukora ino mobility. Burya ubundi banakubwira mu gitondo ubyutse wicaye cyane. Burya hari ama stretching menshi abaho bitewe na n'ububabare ufite. Ndumva naha ngaha undi ari ukuntu ino umuntu abayumva wagashima. Ukazamumva wagashima. Basa nkaremereye. Ariko urumva corona yawe urumva umeze nk'ahantu uvuye hashyashya. Yes. Kandi courage. Merci beaucoup. Iko njya kuzagenza muri sport. Cyane. Abantu tugira ubunebwe bwo kujya muri sport twisubiremo. Oya, mwisubiremo ibintu bya sport n'ubuzima. Niwumve ko sport ari lixe cyangwa kugira oya, sport n'ubuzima. Nkuko imodoka polisi kwaka ngo control technique. Buri aba bashaka bamenye yes kaisa, ariko bakubwira no iyi modoka naho igenda ariko ifite ikibazo. Ariko ni numva umeze neza wumva nawe hari ukuntu ufite icyizere. Ariko urazi ko umuntu kore hano niho tugiye koraze yarano turahagera kandi ari ahantu urebesha amaso. Ubu we wagenda ibirometero bingahe? Oya njyewe ni cyane ibirometero nagenda ni byinshi cyane. Ndaniruka cyane ndasimbuka njyewe sport n'ubuzima bwa kuva na kera. N'ubuzima bwanjye sinshobora mamaze n'igihe nk'icyumweru nakora nari kuntu yitambyumvamo. No n'umubiri niko yabimeze. Ufite umubiri wanjye nawumenyereje kuba active buri munsi. Niyo naba nakoze ariko shobora kuva hano nkagera nkorebero nizamukira gakeya. Nishyira mu tutwe nizamukira gakeya.
buri ubundi n'amakosa buri utuye ahantu cyangwa uri ahantu ugomba kuba wagenda rero birakari akantu ugomba kugakora kaba ku bundi wajya kwigurira nk'utuntu kuri utuntu nkeneye cyagiye ukava hariya mu rugo ukazamuka ka kantu unagenda unatekereza urefreshinga ni nko kurefreshinga umubiri ariko ibibazo uraryamye umunsi wa mbere wawe mu nzu ejo urongera uribereye mu nzu ejo urumvira ko uwo muntu aba ari normal urugendo rwanjye rwose nzarubasangiza ku ngiye gutangira amezi atandatu ubundi yagire tuzaba tubona result umva routine yawe izaba uri umva ubwo buriya kugira ngo umuntu abe addicted ikintu ubundi babara byibura iminsi nka 66 ubwo twabara nk'amezi abiri so amezi abiri iyo umaze utangira kubikunda nawe ni handi utangira no kwicara baba we ubaze ko uyu munsi ufite siporo ntabwo ushobora kubyibagirwa aho gutangira kumva ko ari devoir ufite umukoro mu kinyarwanda kiza umukoro buri munsi wumva yuko hari ikintu udafite ariko niyo utabona income y'uwo munsi bijyanye n'amafaranga dushaka buri munsi so ariko wakoze cya kintu ubona no nawe uno munsi ntabonye ariko ntabwo wambereye imfabusa naye nakoze body nyine nitayeho nikunze kuko buriya ubuzima iyo umeze neza na umva umubiri wawe ukawukunda burya amafaranga ibindi byose ushaka burya ni accessoire ariko udafite ubuzima ntabwo byakunda merci beaucoup merci mwamubonye mwumvisha muzamusanga ubona bashaka contact zawe tuzazibaha yes no problem ubundi ubafashe cyane ubuzima nubwo n'ubuzima ubuzima buzira umuzi gahunda twese no kuba tumeze neza turi fit ubuzima bwacu ari sawa mbyirukanse cyane mfate hano mufate rero kuri noza mashi tambuka rekura ndakwebe intambwe shyiramo intambwe tambuka oya n'ibyo tambuka oya rekura niyungwa nta kintu uba tambuka rekura tambuka nk'uko usanzwe utambuka neza tambuka igitambwe reka nzi nihutisha mufata noneho ushyiraho gatatu noneho utambuka cyane tambuka ihute rekura noneho tambuka biruka ntacyo biruka tambuka we za stretching zirahita zibura akazi okay turekera cyakoze ndasebetse abenshi kuri treadmill buriya utari no kwiruka
Ngo shyiramo byinshi wirukanka turebe. Wow. Ukuntu uri kubikora smoothly nyine wagira ngo wow. Wow. Ni ibyo nta bindi.